Kasalili mango sa bilmen lugato kupurun koros ong nan programen roro rong en koko. Rawat tay ba ambil tola o kanakailat likoyo magtail eukipaner. Anso kis magtail bil tabiadar program wet o bil tutuete atail kay atail lukoton rawat bil ye elder Fred Carl may bil Kohte sang tini Umotso and Christian Mission Fellowship. Kalangan ang sukset trailban ibatawan kamelele magtrailit wasat nya trail program samalar o trailban trabiata sang met koti eri ibatawan kamelele me puegia trail patpatoyor nan maurwet trail kak patrowan me ponopon wet nintuan trail kosuyayer me ponopon siluwet kaseleta momen ke trail aramas ni sambawet eri audapen ponopon wet puegi ni trail rongero kameleleyer de aramas menete rongero kameleleyer me Christ get kita maur ai me kareta aramas menet kosotor nan ponopon keriau kaseleta me audapekan sontier me sonamau o share me miminan ponopon wet lop wet ut mier pon share wet te ketier pon share wet angei te komi te armas menet uter mimipa me weweki Christ ut counter morin aramas menet erpueki Christ ye wialar count en aramas menet a kesiluin oralap magdal with the tonkenan likowet ye penene en court masani penene en court kayo puksaraw masani nansyon ewe sekriyaw magdal wialar Syrian court nansyon ewe sekriyaw masani erisyo ekay kasamoyer o posonlar e ap ketkiyang rail pung en wiala supplement court seri son e sekriyaw kasalayang ketrailmet keriyaw e masani tibakan makalar nan ibru isek isu masani eap pil masani isolar pan tamataman tibamail kan o ar sapungkan isolar pan tamataman tibarail kan o ar sapungkan wewe ki tip karos me wiyawitar me sansal nan wasat ni asy magitay lukay yang e kray sa trail maur milar nan maurwet court pain masani me mangki yang trailer tip karos e manokela kasilu yei shorte pan may sanguk imen kasaleta me metka na wiya inowen court on trail on te on aramas menet me pan may tenger kray se maur o milar wasat tene court shorte pan may sanguk na nipru isek silu limaw masani isote ban may sanguk isote ban kaseyukala pin court inokitinan puganibru mesan saleng trail me isote ban may sang trail o isote ban kasey trail la wasa karos ansyo karos wasa trail mimia ban yang trail kapayo tene aniki maur shotuk kayo ni son limaw isek lele isek silu kasalayang ketrail met me masani ayet kateteu court ketki yung ketrailer maur shotuk a maurwat ketrail ale sanger sabel me yeros memen mekin aniki sabel me yeros epil aniki maurwat a memen me shotuk in aniki sabel men court yeros epil shote aniki maurwat me weweki may ban rong masinen court pukat o ngay shote plata a iban mimito wasat o sotra alayang ye sabul me yeros limbagan court me katartong sambawet iban mimito wasat o maur sodaban koyang ye isodaban yangan ki maur te maur sotra kalimau masani kom trungolen ki mekaros nan rom walu silisek riau masani court shota katin kise koliki sabel me yeros apa katin may tala puye ki kitail
kitail karos. Ketikitong kitail sabel me yeros. Eri yatue. So pilpan ketin kubur sapan kiyong kitail me karos. Ikamelele me sain salama wasat. Tene court so tagatin kise koliki. Ansi me kitail miminan kapalen tip. Kitail miminan lituin tip. Court so tagatin koliti sang kitail sabel me yeros. Te sabel me limbok. Pagkitailan Thailand mela wasat o sudah yang anki maur sautuk ap meitala sabul me yeros wo metemen meitala mekaros pagkitailan kak yang anki maur sautuk eri niyan siya magkitail te aramas menet mimir wasat ay iyan siya magkasong-song pantep tatatok rehn aramas menet imen kasalayan kitail teme ay siya magkitail miminan maurwet kasong-kasong sudah ko yang ketail. Song kan magtail kin lelong, magtail kin itame kasong-kasong so. Utan ketail miminan wasame, kikita kasong-kasong kan. Utan na uya atail maur, tatogan setan akan. Eri, aramas menet, niyan siya may tenge kray sa maur. O uya lar so lang men, iyan siya magkasong-kasong, setan pantreptasong. Puen kapreto sang nan maurwet, o kapretong nan maurmet. Wawagi lobuo en pileu bibi ta lobuo en kapreti sang pon sherwet pensela wian armas menete account prolamo protong met armas out mi pon ser armas banu tala pon sheret pin kakao nemo eri mie ire totonan puksarawi makasele ngetel tuan we pen ni wintri to we pen setanakan ap song tuaw me sainsal me iban patrowen tatonki ranwet me kayo masani setan wiason prabemen nan matuwono isek tuaw masani kumail terkin ngongki kapwe kila kapwe sambakan me mer o longanwet kin kawela o wasame aramas liprabakan kin tabang paseng imkan o prapye met kasaleng ketail me imunti tiyo uya son prabemen eri songan tipso ta me kin kak praba ye tipso in samba magdel pan ngongki te kabwe kila te tipso in samba kan menga yang setan en prabasang akay di sang wasan wat den ketailen ngongki kabwe kila tipso in naleng kom kak pain taropoy matuwono wisek tuaw bil kokoti Itaman, elder itaman ireunan Ioannis iralaut Isaac irajugdugese geo mepen Christ ketin masani me son prapo ye iseten kodon prapasang kawela o kemela tulul Jesus masani ngay iwatong kumail mauro Isaac a librapo kodo pen prapa kemela kawela yei ketail aramas meban kotoka puen wiya yang ketail songwat keriau tene setan tuete layonamen kay tingini layona pa tuete nan kayon Peter 5:8 masani kumail ononop o masamasan pue amail iwin titio tepel kin koko seli tuete layonemen mekin werwer raparapagi is meban katalela maingo imen kasaleng ketail iret me layon utane layon ye akin koso ya lion of Judah me ye Christ Jesus ap setan pilkin wiyata mo layon me ikakate koso ya me sokop totoranwat mekin wita tong kemarin Christ ap kay tekini memelelo tene ekin koko seli wiye werwer mal o raparapagi smeban kakatan lela pagmaik lang tailen kakweweki me layon akel miminingikan pwe bangkin ngalis me ko trotter peseng ap layon menet ngil teme wiwiya ap shota power pweki Jesus kapre sanger manaman karos alangan eltera rehn nan Petrus kayo lumawalu songkay me kasaleng pweken ta mekin raprapaki is eri kicay aramas mamu ito ang katalik tal amen
Pwera waki so keria me kom kaseleta me ngilte me wiwia. Po ibil kamelele me Christ tia kasange ngin layon menet ni lopo. Karta ngilte ka wiada. Ngilte me gen wiwia. Ngilte me ye me sansal ni itai kak men we gini kesilu wenire me ye ewia court likamen ewia count likamen me ye nan son iralaut walu ira tik paisek payo masani kumail katautok en trepel pueki ye I sama mail o kumail kin nantriyong kapayata mekan me sama mailokin inangyang sangatan in tapio Ison kam aramasemen shorta kin miniminiong me melelo pueki me melelo shorta mire ni aiso me ekin kosoya likam ekin wiyate me anlar pueki I likamen o pil semen songen likam karos haleluya I kamelele me sainsalamao pueki nan kosonnetin court Ieu kosonnet kesempal magtailan anak tailan may sangye tailan may to sangye ye tailan der likam Oke dan nirame kom kasaleta na niwani swalu paisek payo indame setan me wia son likam me papan likam amen ayadon mangay indame we are working Christ ikin bilyang sarawi wawan ipuk sarawi ayap kin magu yata likam we kasaleta me I me we I count kalangan kapayo ye epilwia court likam epiloralap kita court likam telban watek nan karyawan koront payo masani resotakin poson puekinan katedral kan rotorot kilar court suaten sambawet court menet kin karotong raila perenter kilang marain me takari rail marain en rongamau tuen lingan en Christ me utan tuete Mwomwen court ikabelel me sain salamau marain wet takar aramas karos ap me toto me soto kilang pueki arail mila pan rotorot en court likam menet kelimau tene count and samba nan son isek payo silisek masani isolar ka koso yang kumail an so rey pueki count and samba wet samodor sote manaman boy kono kabukubure mas wogil limawen count and samba ye certain Sota manaman pon Christ. O Christ peni magatin puliki di sa polime lingan maitong and melani lobu katekin certain me poeti o kamela. Sain salamao puksaro katede yang gedail me pin Christ me maita langene pueki bilangan sodan ki sa polman ki manamanin pileu yasata se pulen kapra yang maur essential na nan show me pilot umon pilot tene main komu me kaunen me namarkin me susakan Jesus masani komu me masani men abil purenga Jesus sudah siapa tene main manamanen kami komu ila te kamar komu ila miminan pay api ni masani pilot imimi sampa ay way katikin kisay sampawat Shorte amail manamanen kameyela pueki ime anki manaman unsek ong peini te ye seme me anki manaman karos Arimet wawagi me ponopon me kutail uya masani an sewot me lobon mi pon seren I carbon Christ akatin pulikiti sapol me maur pueki lobon en kakut mila pon seren ong kutail aramas talen kakut toti sam pon seren Pwe ansyo me kitail mimi pon seret wewe kitail kakaon penatail maur me wewe ki Satan magkakaon kitail halangan kawaiting Satan magkitail ban with the donkey kawaiting sambawat kaunay samba pilwewagi me kitawi penatal court ansyo me kitail pon seren ipen wi pen I court so to me barong
Ime sansal wasat. Ni kayon karon riya wisek payo tene. Iban rong song mau kana po sidiban wiya ke megot. Iban wiya ke megot mal. Tiden biltola nan kawano en sabul matailira ye kaunen nan wewe. Episos riau puksaro masani me me wiya kaunen nan wewe. Wiya trepel te setan me wiya kaunen nan wewe. O nan keisu masani kaunen rotorot nan kolose isek silu masani ketin kapit kitail sang pan manamanen rotorot o ketin kari kitail tong nan wain sapilme yeros kambok. Da bertalama wano. Wiya kaunen nan wewe. Kaunen nan wewe. Dan episode wano pataki yang kitail magkita mama wani yang utuko inta me wewe ki aramas. Aputai mama wani yang ngayon nan rotokan, ngayon nan wewe kan. Kau ni sampakan me ngay suat kan tatong. Amen. Wewe ki mawun magkitail wiwiya. Kitail mamawun ni palingayan. Katigin ni paluar. Ay ka kalalabak mewet ma tuet komui uyang ye mekot me ilingar kita pa mo menu kiyong kata ukatekin ko me u is ngen tuet me mimremo me ivelvelian pain coat basani me pakong aramas tipanakan kailong kitip memimireray. Hari kaitekin aramaso may mamao niya. Is ngayon siwat me emoy tayo ngayon patalong lalo totong yun. Halangan. Kawalu yeyi kosong-kosong te pitrin kautial tuaw eisekeu emasani mie arail nan markimen me kakaun rail yei tron langen por lolo me show kapi ete ni masenen ipru apaton o ni masenen Chris Apollyon be weweki menin kau nan teleyong tail me I ton lang ni usu me bobutito rutung tau wani mun por sa kapio. Amen. I me ka ngen saut ko me miminan por me sa kapio. Pwede makadapak lang rutung ata wani mun por sa kapia mensyong kay Lucia isang lole. Amen. Me yei ngen saut akan chorus. I wasame report mimi seliye wasao. Yei rail wasamet. Yei setan o nakan iwasara mimiye iyarail wasamet baka kumbantaman demoniac legion all metriki lang ngayon saud may wanagit mimilole niya sa Christ lang palio sabo all magil kinwiwer kaya gisili Akay ngayon sa kau pakiran kau no. Komter ko puri kita lang nan por sa kabio. Ako makatar kita lang nan puing kau. Wawa kira sot. Let's say kita lelang show. Iya dirang kalala bako pogi. Ikamela aramas sa ban anki kalala bako. Re ete sang nan por sa kabio. Ikamela le makitay aramas. Mekin wiyata tatokon unani tatokon pongi kau tak yang certain te nan kaunin wasa rotorot ikamele men yang so mekita wiyata tatokon unani kan akdal eke railia president purala kareta repekiran kau nong katarlang rail nan puing kau ikamele me esensial ma wasat me ewiya kaunen nan por masyo kapi I kaun minute mesansyal nan wasan watawat en nan kaudial tuwa isekeu opil tenen yang so me Christ bangketin puroto o I
kau timaunin Armageddon. I porwan me setun pan seltiang lole. Dan kau tialin ng kasiliang trial san salme. Murin par kito ang paanut. Kapung uyaw na ilagtaklanan lens niyo. Hey. Met melel. Pilmiyete irekan makompambil sa waski elter. Imen ketailen toto wasat ni ponopon kasilu. Ponopon kasilu mem imen ketailen ut sairan sokset me sainsal ninduan aramas menet miminan nan morwet apil ansyo me kasong pan koko yang oap angata te aleta kasong in seta nakan nan melka kawan isek wono isek payu sainsalen ketail kasalen ketail tuan aramas menet niepan moitong tip and dotog na namor imen wataken ketail ansyo kset pen sainsalamawong ketail me ansyo magketail mimir nan morin solang mimiete chance me magketail pan sukau triang setan pan ka koliktail ti o kaprektail to nan morio magketail koto sanger lole nan puksarawi me sainsal nan melka ka wani isek wono irati kay isek walu me masani ma iponse sela tipeikan kauno shota pan katin karongeye me wewe ki mai miminan morwet imirnan morwet ayapil pureng wiatip o ngay ponsese wiye ponsese nana yese me tip meikin wiya eki sang ria isolang kan tai liter kan utan iban milanan ponopon kasilu o me wewe ki iut ale lobuan Christ kapretito sang pon serwet o ngay maut totalang pon serwet ngay maut kakaunere maur o Christ totier yet song riyaw mawak peseng esensyal law dapen ponopon kasilu me pilli selbing lar ipil kakata solar ka kosaneti momanay maur ikanan ke punot ang sukaro sang ni tualar maur tabil suwat sang maur me yan kini treptao eri Mia wak pasang iyo, mia wasat. Punan, mamaur kayo. Aramas kayo, kayo na aramas. Lopuat mimi maslikin ponaponwat. Pwegi, aramas menet sa akin tudlukayang Christ, lopuat na namaur. Erniasyo me, lukayang ropil protosang nan maurwat. Lopuat ko di sang nan sponsorwat, apa mimi maslolen ponaponwat. Me sainsal me, Pinkot masani inokite me sireban may sanguk iban ye yanguk wasakaros o ansyo karos weweki iban songan countay more song karos mi ban wiwiya esapong mesapong iban ese mesuet ayam pan tolaw wiwiya Ikabelele mabuksaro mas ni kumalter kamau ke ngin saraw amen po magdabang kamau ke tip lobo ba mila liki apnan ponoponen angay ut patotaw ang polser. Eri, wewe ki may milan an morwet, kabang akot, pwede sabal malimpok, shorter wakla. Kiyang kitail chance, nan kiyang isone tuaw. Masani, amagitail we katang kot, tipatail kan, pan katin kapayata sabal me ino, o pan katin wiya me pung. Eri, pan makikiyong kitail atail sapung kan, koros. Ite ki magtailpan kak purki talanan morwet sang wasat iye kitailen wekata atail sapungkan weken kot at tibatailkan lukwar kiyongi may wiyatar sapung iyo o komang kiyongi eri may sudaban wiyata tadokwet yapu ye memor ki mauren tip na iwewe kir may sudakonengan wiya yapu wiya nan pugun Hebrew Isaac Riesek wano, riesek iralaut, riesek wano, riesek siwo silisekeo. Masani, pues makitail panin sen kite, wiwi atip, murin atail marain kilar patak melelkan,
Solar may rongeu me pan kak kamakale sang kitail nan tip. Ite kitailen kaskasik ni masak kateiko o angin kisiniay me pan kamamala irailkan mekin pelianta kot. Silisageu masani met kamasepoe kowalap lotiang pan limen kot yeyas. Kapnga kot kamelele me sainsalamao. Sainsalamao ang kitail. Pilnan Ezekiel isek walu riesek payo masani ap ma aramas pungmen pan troketisang wiwiya maukan o trapiata wiya me suet yang akisong kanamenangkan me aramas suet kan kin wiya yatue kak maurla so pues wiwiya maukan karos me wiyatar mas pan manoknokla utan pan mela pueki salalapot o pueki tipekan. Eri kamelele me sainsal ma wasat, sainsal on kitail wasan watawatagan me sainsal me watawater on kitail ranwat. Ma iwiwiya tip na nei solang lar wasat kasaleta ma isidepan wekata o epuen kita wiwiya tip solare mak pan koyang ye o utan ipan yang sosoki nan wasan kateikot ipan yang kateikren kot meye nan hel pueki mai pan muren kateikot ipan yang lektek nan len kisini me kot me komen kapatayang bit polopon keseluruhan pueki puksaro masani ma inta mesut dibei iligam ngayon mas ligamen sudah kursusnya niazo me utang trasi sukut kami nanti perangkor saya atas sabung karta kedalan syukur sana ne bek manggiran kode dal sabung kan tipetal kan bayinan melel tamakom kaceleta wasan hari pagi ada tunggal time apil ban semelar bil nek lara imen muitong komuyen kadin buya tamakom pan buya puen kaim sakala program ikamelele me sainsalamao me gidelen kakate maurla an ke maur yei me coach supplement coach limpok sainsal ni son si Luis Agono ni akat kita sabul me yeros o kat kita ngidel maurio me ko sanger atam lu sanger sang ni sapik ai maurwot me Christ kapredong ketail makowi emen me saikin te yang luke yang Christ na mo maur pekomuyen yang soso kila maur sotrek imen luke komui ong nan kapakap motomotwet kom alasang yan yung muwiya kami penomi akay tiginay o wiya sang nanong mongyong o kom kawalaw mo lamalam ong kot kom alasang ye o main kot kalanganin kami ranwet ikapangaki kami tamay ronger siyongkoros ikamelele ngay aramasemen metipan Mangki yang ye ay sapungkan karos. Ye tay maur, ye tay mongyong. Maing ibil makong karos. Mekin wiyata sapungong ye. Kom ketlong nanay maur. O wiyalay kaon. O ay son ko maur. Sang ranwet. O bilban kokolate. Ni maren kaon Jesus Christ. Amen. Amen. Kalangan ng kupuran koros may pilihan ng programo at ranwet o ibilwang pakita pang kupuran koros ang pilkas kasi kita may pil karyawan liko pampil sansalong kutail pil ewanso niyaso karen may pil kokoto motail erimen kaim sangkila o kongongagin koros may Christ pan puroto. Ma komu yamen me yang rong hatak potet ranwet o komu men likur lang moren kaun Jesus Christ o kasamu yang i nanomu maur en uyala am kaun o son komor akom itawen kapakap en lukwet kalanganen komu main kaun Jesus ikamelele o poson totok bakom katin uyata nilobuo pariakit samalaro ikamelele
me intamu makelagel me kom kakaretier nin lobuo panie ta sanger nan tip o ranwet i Kohte Mwomwen dat bangke tip koros me wiayang komuyer sang mas o lel ranwet o i luke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiala ai kaun o ai son komor sang ranwet o kokolate solar ayong pen ngay ap mekoro sumay tong komuyer kalanganin komuy po'y kamelele me ay tungol at yang intindinan sapol mo puken komor kalanganin kupuren korusyen kit momotso en Colonia Assembly of God pinluklukete koros melel iralkan metungol ki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu tayo isu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek rasarawi kan dimenseng blok Isaac pilni apengkan ni sautik klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail anson kautek klok isu ni sautik ni alemkan kalanganen kupromail korusyen